Zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima. Pre 10 godina se u Nemačkoj zbog toga digla velika prašina. U međuvremenu se ova zabrana bez problema sprovodi u čitavoj zemlji. Ali šta je konkretno donela? U Nemačkoj puši svaki četvrti odrasli građanin, što je nešto više od 16 miliona ljudi. Zabrana pušenja razlikuje se od pokrajine do pokrajine. U Bavarskoj je najstrože. U toj nemačkoj pokrajini pušenje nije dozvoljeno čak ni u pivskim šatorima za vreme Oktoberfesta. Dok u Bremenu, s druge strane, može da se puši i u kafićima. Pušenje je zabranjeno i u državnim institucijama, javnom prevozu i na železničkim stanicama. Ali šta je s pušenjem na radnom mestu? Ivane? Evo, do pre par meseci i na ovoj terasi ovde u zgradi Deutsche Wellea moglo je da se puši, a sada više ne. Ostala nam je samo kafa, pa i ona iz automata. Uostalom, evo, na vratima ove terase nalazi se znak zabrane pušenja, a slično je i na mnogim drugim mestima, u zatvorenim prostorijama, na autobuskim stanicama, železničkim stanicama. Svedeni smo na samo nekih par kvadratnih metara. Teška vremena za pušače na zapadu. Stroge mere plus edukacija ipak daju željene rezultate. Broj pušača u Nemačkoj smanjuje se iz godine u godinu. Zanimljivo je i da većina Nemaca smatra da je zabrana pušenja dobra stvar. No za one koji se ogluše o zakon i uprko zabrani zapale cigaretu, slede kazne. Pušači moraju da plate novčanu kaznu do 100 evra, a vlasnici restorana i kafića do 1000 evra. I to samo ako to rade prvi put. Za svaki sledeći prekršaj sledi kazna od 2 do 3000 evra. Kad se na sve to još doda i visoka cena cigareta, moram da se složim s tobom, Ivane, pušačima u Nemačkoj stvarno nije lako. Pa gde lako? Pa koliko plaćaš ti cigarete? Pa evo ove, ajde da ne vadim, 23 komada 7 evra. Koliko to onda godišnje ispadne? Ja sam nešto računao, čak ide i do 1500. Pređi na elektronske, šta ti briga? Pa gde to? Što, vidi? Bakteri. A, bakteri.